Jirjar Hanse Indian Army chipalong dun si karbi ang long mate arnam lang pia havara phan nong mi kewan. Arnam lang pia havar bornirja sot terang arong amekar hun sing Hanse lapin irin be pia lang liat tu masopo Jirjar Hanse. Indian Army chipalong dun si karbi ang long mate arnam lang pia havara phan nong mi kewan. Pinpor dam me hun sing Hanse alang lituma prang kitokin hilip mai timung arong. Bon tao somarlo kay pachar lipen na jok. Bornirja sot terang arong si dolo Jirjar Hanse phan cleared up English High School along si class 5 pen lo pacharli dun si piningan HS second year Charlie bom lang an partakidam tang April chiklo pen Hyderabad along Indian Army training pidun si training jipa undun pamelo lapen kewangji September 1 2023 arni Rajasthan adet along si Indian Army akam join dampo Bangso Abirta arjulong si KS arnam lang piaro tum Jirjar Hanse hem humri dam si man kido karbi apu hopen archo damlo. Bangso long John lek tebuson in ti borching Tangte ron. Anilson teron me pu KS arnam lang piaro. Soron teron chun bang KS arnam lang piaro atum humri dam si anso se kiklem kidam kidun tek pa media pan bidisore pidun lapen hirjumer hang pidun lo. Bangso ko humri dam ahut nang chithando na tengke Jirjar Hanse bihek school dun boma porpenta. Football kapatuan ning hang pigla so joki kat un pega joksi Indian Army training apor hutsita me isia ke joy do iputa nang chithandun last school charlie bom apor hutsi ajara sonsita ka charlie kinang sot puta nang pachini dun Arnam lang pipen ang kilo Abirta porsuram terang news deg report PeiNews Churo parpiglo aprang si harangke tum nilihem na kahum report lapen kesi tum la arnam lang pi aro tum ninga klong pen ang tum phan churo parpig anlo nilimen lake Jirjar Hanse nerirong lake nilip mai timong lapen non ke dubom lake dak asot terang lang mili bornerja along si dubom nili loka charlie lake second year ang dengal si Charlie Ponbom school life Charlie aprang nang ling te loki Charlie ko school pen nang lipas lo lake ladak lang milia long cleared up English High School pen si Charlie Ponbom class 5 aning kan pen si Charlie dun Tangte nilitum kadokabe channel tum antan tum ke la media tum pen chenglok KSA tum stamin nang lihem nang kahomri labang solong nang li Indian Army ke long dun Abirta long si labang so long nang li halabang so apos men nang li Tangte jima labang ke non ki klang mi la agnipat scheme pu isi agnivir la solong sinilid dun Tangte nang li ladak agnivar scheme long pen ilitum karbiang bong pen bang ka andu nang li ka sini la son dum karbi ang bong pen labang ke ave nilinovet Tangte nang li non labang so Indian Army nang li isi training pen nang li ki untang si nang li ke bang berarti kalang lo training petang si bang lo dak hemlong training nang li ke en bakke ko na do training ke en laki RT Center Hyderabad along si en Tangte isi ni tu makul long pon tulo nang li training undet pen non ladak hem nang chili la pen non ke bang ji nang li joining ke nang li kwanat tarik si nang li ke barchi la pen hala bang so joining adim nang li pan kunas nang li pan joining ke posting je adim nang li than thek chima la bang ke niliphan posting lake Rajasthan Nasirabad polong la pen nilikedam nang ji ke tarik isi September chiklo si hadak pali nang po reporting chipinang po lapen ladak hempen ki bar jivek abang ke tarik thongke pra isi langso chiklo si bar nang po ladak pen Tangte nang linon la isi Indian Army along nang li join dun le la ka do ka vis tami rak karbiang long rat tum tami nang li phan ke si anong mi apos aya son si ni tum tek long lo la bang ke non loka charlie samar tum non first year second year la pen class 10 pen la Charlie bom un hot ke matha nang je bang ke Charlie bom hus sitame la ke pathu hin sport anathu la pen kadu kave la chini lo football ke pathu pen labang defense na thu ali dopik labang ke nili than pasining tunglo la football pathu cricket pathu la pen running ki un la kadu kave
ke pathu thek atum phan bang ke ka select same joy o lapen Indian Army hala written exam long same asap o ke joy do lapen ki kan na thu ka du ko vita ake joy do Tangte nang li hala bang so nang li phan hala so training a hot nang li kidu kisung mani hada kusum si nang li training along la an ki undun mala haya puthak nang li ya sak so pen nang li phan pa chili pon training lake sung piglo Indian Army training lake chini lo kadu ko vesitame hadak training along kichu kijun pen kisung lapen kidu ke thak me ke jang long le lapen adap kithur baji ki thom ki thur nang pen training ke cheng ha a ke sang long ke baji ke pen baji hini adak an si sang long chotlo ajo la anarlo an ke training la pen ereng ke so kadu ka ve Isame chichak nang lo training and bomb chiru bomb la sang si endun bomb lo nilisame chepaning ding pen nona bang ke training same mission pen pe judun un lo lalo Tangte nang li la bang so Indian Army Tangte nang li la Indian Army ki long na nang li hala bang so akmiver pu scheme nang li la so form fill up ki cheng do na hot pen nang li hem nang li parents atu nang li phan supportive nang li phan dom la bang itu nang li pai nang li post support do Tangte choro partik lo nang li nilitum kado vela media hin ben ke bang cheng lok la pen nang li phan isi ne pechini bang lo nang li pai nang li po tuma amen nang li che thapon nilipo men lake hun singan se la pen nilipa men bang ke iron bp nang li tum korte bang pan to ne korte lake bang hini inut pinso do jerlong hanse la pen nimu akibi aluso lidian sipi